Assalamualaikum, saudara-saudari dan kawan-kawan. Dear friends, comrades, again we are here next to the American Embassy. Sekali lagi kita berdiri di sini berdekatan dengan kedutaan Amerika. Kalau dulu kita berdemonstrasi untuk menyokong perjuangan Palestin, before we are here in support and solidarity for the Palestinian struggle. Dear friends, saudara-saudari dan kawan-kawan, perang telah bermula. Perang di Timur Tengah telah bermula. Zionis Israel telah menyerang Iran, Amerika telah menyerang Iran, Trump telah menyerang Iran, Netanyahu telah menyerang Iran. The war has begun. The war has begun. The war has begun. We are not afraid of the war. We are not afraid of the war. But at the same time, we are asking that no war, because what is now have been done to Iran in the early yesterday, kita diberitahu bahawa bagaimana sekolah, lebih 200 anak-anak sekolah perempuan telah mati, syahid. Mereka ini gugur. This is the result of the war. Saudara-saudari, kawan-kawan sekalian, Donald Trump menjangkakan perang ini hanya dalam seminggu, 4-5 hari akan selesai. Tetapi saya difahamkan Selat Hormuz, the Strait of Hormuz telah akan ditutup. Jika ini berlaku, if the Strait of Hormuz is closed, therefore it will create a big disaster to the capitalist system, a huge disaster to the capital. 20% dari petrol yang keluar ke negara-negara kapitalis adalah melalui Selat Hormuz. Jika Selat Hormuz ditutup, maka akan kacau. Besok hari Isnin, tomorrow is Monday. Let us see how much will be 1 barrel of petrol. How much? Berapa harga 1 tong petrol? Esok kita akan tentukan. Saudara-saudari dan kawan-kawan, jangan lupa kita ini menunjukkan solidariti kepada mereka yang gugur. Kita juga difahamkan Ayatollah Khomeini, pemimpin agung Iran, telah gugur dan syahid. Dan juga dalam masa yang sama, ramai lagi telah gugur, dibunuh oleh Zionis, dibunuh oleh Amerika. Saudara-saudari dan kawan-kawan, kita juga jangan takut dan jangan sedar bahawasanya bersama-sama kita ada Zionis tempatan. We also have local Zionists who supported, for example, BlackRock. These are local Zionists who bought and sold this BlackRock. This also we must back away. Kita juga bukan saja menentang Zionis di Israel, kita juga menentang Zionis tempatan yang bersekongkol menjualkan harta 39 lapangan terbang Malaysia. We have sold, the local Zionis tempatan telah menjualkan 39 lapangan terbang Malaysia kepada BlackRock. Siapa dia BlackRock ini? BlackRock ialah syarikat pembekal utama, the main supplier of weapon to Zionis Israel. This is the BlackRock. Ini kawan-kawan semua, saudara-saudari semua, apabila pulang ke kampung berhari ini, beritahu kawan-kawan, lapangan terbang kita telah dijual oleh Zionis tempatan. Saudara-saudari, jangan lupa pada 13 hari bulan ini, hari Jumaat terakhir, kita akan melakukan satu lagi Al-Quds Harian. Itu kita akan berhimpun di sini sekali lagi. Dear friends, let us show solidarity with the Iranian people. Yes, we call for no war. Kita menolak perang, tetapi jika perang dihimpapkan pada kita, kita tidak takut. If the war, we are opposed to war, but if the war arrives, we will fight up. Kita akan bangun berjuang dan menentang habis-habiskan. Kerana itu kita bersolidariti, saudara-saudari dan teruskan perjuangan. Salut kepada perjuangan Iran. Long live the Iranian Revolution. Long live the Iranian Revolution. Hidup perjuangan rakyat. Hidup perjuangan rakyat Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat bersahur.